Kaki engken. jangan kita ngencit. Ngencit teng bungut cie. Aduh ten, balang sangir ngejitin bungut somo. Gue tunjukin. Aduh bunyi. Duh ngawak-awak aja dulu lemes hati nih. Bisa ada di helikopter. Ngumpul liat cuma dan cinok dadong kiba is the best in the world. Nanang nih kan di kerauhan janino mersatu bisa ngeliat yo banget dadong kurang kaki ba ketua DPD liat dan Pasar Timur. Serius dengan enak ke dadong iya kajang klione nyebak mulai. Tapi kita ngeliat di jalannya Jonas ngajak polisi ya. Adi bisa udah di motor sama samsat long di ban. Karena rahasia gabungan nes. Aduh lihat gitu sama samsat. Ngenah-ngenah jadi semua di macam-macam jane. yang tadi yo halus-halus nak yo. Hah? Ten dadong kaki ketemu jabat pancange. Dari kaki tak koneng ciri, nanang ciri jo. Bo mati. Ih. Bo matanan, bo matanan kang kajani sing mentik-mentik po.